Intambama enhle bathandekayo kini lonke ngegama lenkosi uJesu. Siyajabula njalo ukuhlangana lokhu kuhlwa ngokulondolozwa la ngokugcinwa isandla sikaNkulunkulu othembekileyo. Le intambama yethu yokugcina kumadokodo ka 2021 ngithanda ukuletha ukubonga nokudumisa kakhulu ngokuphindiweyo kundlunkulu yakithi emelwe ngama officers eWest Zimbabwe Conference. Njalo thanda ukuthi ngilibonge lani lonke bazalwane ngokuhlanganela kulo umkhosi ongaka we-meeting ka-2021. Siyabonga njalo imithandazo yenu ebisukuma ekuseni. Ngiyazi ukuthi kunama prayer bands abekhona abethandaza kathi njalo labazalwane ngokugcwala kwenu belihlanganela emthandazweni ukucela isibusiso sawonalo umhlangano ukuhlanganisela lezikhulumi zonke ebezikhuluma zimele uKristu kube isibusiso esikhulu ukukhonza lani. Isikhathi sifishane kakhulu kusukela lapha siyafika ekugcineni. Kungenzeka ukuthi ngapha kwesibhakabhaka abanye bethu singahlangani. Kungenzakala kube licele lami khuluma lani ngokugcina lingaphindile ilizwi lami. Kungenzakala nawe njalo njengombukeli la njengomlaleli kube i-meeting yakho yokugcina. Konke lokhu asikuchayeni indiva sinake kakhulu ukuthi noma yini yenzakala empilweni zethu asiyibekeni kuKristu ngoba ekhaya sokuseduzane. Khumbulani phela ukuthi sizinceku zikaKristu, singabaphathi, singamagosa omsebenzi, singama-ambassadors. Njengoba singama-ambassadors labameli lamagosa kaKristu, singakhohlwa ukuthi kumele sihambe siyekwenza umsebenzi kaNkulunkulu upheleliswe ngesizukulwane sethu. Isihloko sethu esiza kuphetha le intambama kucele lokufunda ilizwi sisonke sithi sona finalize on your destination before the final is finally final. Ngesintu qoqa kahle imishaqana yakho ngendlela efaneleyo ngoba esilindweni esiyakhona sokuseduze. Qoqa kahle imishaqana yakho ngendlela efaneleyo ngoba esilindweni esiyakhona sokuseduze. Ngicela sisizane kakhulu omunye lomunye ukuthwalisana imithwalo lokulungisisa impilo lobuhlobo bethu loKristu. Uma sihlanganela ekulungiseni lasekulungisiseni lasekukhuthazeni ukuthi abantu baqoqe impilo zabo, singakhohlwa ukuthi siqoqe lezethu impilo thina esingabameli bakaKristu ndawonye lemindeni yethu ngoba ekhaya sokuphelile. Singabanjelelwa izinto ezidlulayo njalo ezingelamhwabha wempilo engunaphakade. Singabanjelelwa izinto ezingatsho lutho. Asihlaleni kuJesu, asiphileni ngoJesu, siphilele uJesu, siphile noJesu kanjalo. Khona lokhu kuza kwenza ukuthi uNkulunkulu aqedise umsebenzi wakhe nathi sibe ngabaqoqekileyo. Singakathandazi nansi ivesi ezakuba ingongoma yethu kule inkonzo yantambama. Ngibuka ngifunda uSamuel 15 ivesi ngelika 8. Ithi yona itempeli elisezulwini lagcwala intuthu esuka ebungcweleni bukaNkulunkulu nasemandleni akhe, okwenza ukuthi kungangeni ngitsho namunye umuntu etempelini kwaze kwadlula inhlupho eziyisikhombisa ezathelwa zingilosi. Inkosi mayibusise ukufundwa kwelizwi layo. Asithandazeni babothandekayo. Sifunda ngokuthi umusa ususiyavalwa. Njengoba Nkosi sithumile ukusiza abantu ukuthi baqoqe impilo zethu, siza ke nathi njengezigijimi zakho ukuthi siqoqe sinake impilo zethu, singakhohlwa ukuthi nathi uyadinga ukuba sibuthe ezethu impilo uJesu engakabuyi. Lo kungumthandazo wethu ngoJesu inkosi yethu. Amen. Isikhathi sokuvalwa komusa sinalokhu okokwenza okubalulekileyo. Umusa uyavulwa, siphakathi kwenala yomusa, siphakathi kwenala yevangeli, siphakathi kwenala yothando lukaKristu olukhankasela ukuthi abantu bonke bahlanganele
kusivuno sempilo engunaphaka awubhadali lutho uJesu wabhadala ngegazi lakhe eCalvary. Uma singanakanga ukuphela kwesikhathi kulezinto ezimbili ezizakwenzakala okumele ngifisa ukuthi siziqaphele namhla ngale intambama ezingaba ngumphumela wokunganaki kwethu bese sisiwa vochololo ngamadolo sesike sagijima uma ngomude lo Jesu kugcine kungasasebenzanga. Okokuqala indaba yokuvalwa komusa ilomthelela walokhu engizakubiza ngesilungu bese ngubeka kahle la ngesintu okuthiwa yi-individual eschatology, kubuye njalo kunalokho okuthiwa khona i-general eschatology. I-individual eschatology icho ukuthi umusa ungavalwa kimi, umusa ungavalwa kuwe uJesu engakaphumi endaweni engcwele kungenzakala ngale indlela. Ungashaywa ngumbane, ungadilikelwa yindlu, ungasha ngomlilo, ungashaywa yintwabi ufe, ungabanjwa yiCovid ufe. Namhlanje umusa wakho kumbe ithuba lakho lokuphila bese livaleka uJesu eseseleminyaka engu-10 ezabuya. Okwesibili kuthiwa i-general eschatology icho ukuthi umusa uza kuphela ekuzeni kukaJesu ebantwini bonke konke kuqoqeke kuphetheke bese kuvalwa ikhasi lempilo yalo umhlaba. Okumele sikunake kakhulu okwedlula zonke izinto yilokho esithethina yi-individual eschatology, ukuqoqeka lokunanzelela eyakho impilo ngoba ungavalwa umusa wena usale usuphelile wena wafa, umusa usale ungakavalelwa abanye abantu uJesu engakabuyi. Kulomuntu engimaziyo engake ngakhonza laye okweminyaka eminengi ngesikhathi i-meeting zakobulawayo zonke zisahlanganela eSolusi kungakehlukana kumaqembu kumbe amaqoqwana ehlukeneyo. Wayeyindoda eyayilomthelela omuhle, indoda emthandayo uNkulunkulu, indoda ethanda abantu, indoda ethanda ukukhuthaza abantu kakhulu, njalo indoda eyayilusizo lasekuhleleni imihlangano emikhulu ehlanganisa imihlangano yamadokodo. Wayejayele ukungena ke yena ama-meeting amabili, uzangena i-meeting yeSolusi abese siyangena i-meeting yekhaya. Wayesithi yena akasuthiseki uzwa ngani kakuphelelanga isipimo esenjabulo yokukhonza kuma-meeting uma engahlanganisanga lokukhonza kwasekhaya. So ngelinye ilanga ke kuyakhonzwa eSolusi kuma-meeting zakobulawayo, kwaba nolaka okumangalisayo, kwasukuma isivunguvungu sevesi, abantu bakhuthazeka. Lami ngaba ngomunye wabantu abakhuthazekayo kakhulu, naye waphatheka futhi njalo ekuhlanganeleni kulo umkhosi omkhulu kangaka. Amatende esehla phansi kobulawayo eSolusi, wagibela ke waya ngena e-meeting yekhaya ngoba kwakule viki phakathi kweyeSolusi neya ekhaya lapho ayiqhamuka khona. Abantu bakhumbula ukuthi uye ku-meeting njengokutsho kwakhe kwansuku zonke kathi uyisangoma, ulemimoya yokuthethela. Ngabo August iminyaka yonke wayisiba lombuthano emzini wakhe wokuthethela. So ekuseni ngelinye ilanga ke uvuka ugqoke amahlwayi lamalembu amadlozi, ungena esibayeni esenkomo, uyahwabha uyabhonga njengansuku zonke. Angazi ukuthi kwini okwenzakalayo. Inkunzi yakhe yonale eyiyo eyayibekwe ibizo lokuthethelwa phezukwayo yasukuma one day yabamba ngophondo lwangena esiswini lwayaphuma emhlane. Abantu bamlamulela inkunzi isimpakamise ngophondo. Abamaziyo besithi usemhlanganweni wamadokodo. Umusa wakhe wavalwa, i-individual eschatology yavalwa engalindelanga, engalungelanga, esendaweni engayisiyo ngesikhathi esingayisiso, ngomumo ongamfanelanga. Ngakho ke uma isigijimi sithi sona qoqa masinyane ngoba umusa uyavalwa masinyane. Do you know ukuthi uJesu ngelinye ilanga uzasukuma? Ivesi esifundile uchapter 15 ithi yona uJesu uza kusukuma endaweni engcwele amemeze athi yena kuphelile, kuphelile. Bese kuze kuthi ingilosi
chapter 16 uthi ingelosi ezasukuma emhlabeni izafike imemeze phakathi kwesigodlo sendaweni engcwele ifike ithi yona konke sekwenzakele. Uzabe ungaphi ngizabe ngingaphi. uNkulunkulu ke engakavali umusa uqala ngokuvula umusa. Chapter 7 okaSambulo uverse ngoka 1 to 3 ithi yona ngabona ngemva kwalokho ngabona ingilosi ezine zibambe imimoya emine yomhlaba. Ngase ngibona enye ingilosi iphuma empumalanga iphethe uphawu lukaNkulunkulu ophilayo yamemeza ngelizwi elikhulu kulezi ingilosi ezine ezazinikwe amandla ukuba zone umhlaba ndawonye lolwandle. Yamemeza ngezwi elikhulu yathi lingoni umhlaba lolwandle nezihlahla kuze kuqale kubekwe uphawu ebunzini labantu bakaNkulunkulu. Liyakwazi yini bathandekayo ukuthi phakathi kwenala yevangeli umoya oyingcwele uphakathi komkhankaso wokuzingela imiphefumulo emigodini ezintabeni emabhawa emkotweni langaphi uJesu uyabaqoqa abantu and bayaphuma ngesiqubu ongazange ukubone khona lokho. Uthi Ellen G. White kuncwadi yakhe uEarly Writings page number 58 isikhathi sokufakwa uphawu emabunzini sifitshane kakhulu njalo siyadlula siyavaleka asikuhlala sikhona. Zona lezi ingilosi eziyizo eziza kusiza ekufakweni kophawu lwabantu Testimonies to Ministers and Gospel Workers uthi Ellen G. White yizo ezaphuthuma zagijima iSodoma yonke zinika abantu amathuba zatshela uLothi ukuthi phuma baleka lempilo yakho. Yizo ingilosi ezizakuqeda umsebenzi ofana nayo. Abese kubeka ngalo lolu limi uEllen G. White uthi yena kuzaba isikhathi sokuhlungulwa, isikhathi ese-shaking time. Uma ngingafunda kahle uthi uEllen G. White ngabona iningi labantu ababesenkonzweni, abantu ababe lokufakaza ngezimilo zabo ezikhohlisayo sengathi bakuKristu kodwa bengekho kuKristu. Bonke laba bantu ubufakazi bokulandela kwabo uJesu kwabonakala ekugcineni ngesizathu sokuthi babe ngelampande kuKristu, babe ngakhelanga edwaleni, babakhele kunjongo lokuzimangalisa lokuziphakamisa kwabo. Ngikuthatha ku-Early Writings upage 44 kusiyafika ku-45. Ekugcineni bantwana bakaNkulunkulu uthi udade kaWhite uma ecindezela uchapter 15 okaSambulo iverse ngelika 8 uthi ingilosi zama emnyango zimelele ukuthi uJesu angathi kuphelile bese zithela intuthu etempelini, zingathela intuthu uJesu uza kususwa etempelini lapha ancenga khona. Namhlanje uma ebuka wena, ebuka umhlobo wakho, ebuka umakhelwane, uyaphakamisa izandla athi kuBaba, mayuyu mana kancane ngiyambona ubani uyasondela, ngiyambona ubani uyasondela. Uma sisondela kanjalo akuyi kuhlala kunjalo. Uma sekwenzakele sokusele kancane ukuthi leli fasteli iwindow livalwe. Uchapter 18 uthi yena ke nanku okuzakwenzakala. Ngabona ingilosi ivela ezulwini inamandla amakhulu nenkazimulo enkulu yalumathisa umhlaba wonke ngenkazimulo kaNkulunkulu. Ngezwa ilizwi lisuka ezulwini lisithi, phumani phakathi kwabo bantu bami, phumani phakathi kwabo bantu bami, lingahlanganeli kuzo inhlupho eziyisikhombisa kanjalo. Now abese kuchaza kanje uEllen G. White uthi yena umusa usuzavalwa sokusele kancane. Inkazimulo kaNkulunkulu ngenxa yemvula yokugcina ethelwe emhlabeni, abangcwele abalungileyo kuKristu baza kusukuma bamemeze ngamandla amakhulu emhlabeni wonke.
kunale into engibusisayo uthi Ellen G. White banengi abantu esibafakazelayo abangabuyiyo enkonzweni namhlanje. Abafundisi bezingwalo bayangena bafakaze bachiye izingwalo ziyathengwa ngabantu ngamazayoni ngama-ZCC zithengwe izangoma labangakhonziyo bayafunda bayadweba kuncwadi zabo kodwa kababuyi. Uthi sizathu ukuthi ibandla likaNkulunkulu alikalungeli ukwamukela abantu abangaphandle ngezimilo zethu ngoba uma bengabuya namhlanje singabuye sibaxotshe baphinde bangabi khona. Ngakho ke uza kubagcina uNkulunkulu ekwethembekeni kwakhe beyilokho abayikho khona baza kumkhonza uNkulunkulu ngokukhanya okukhulu abakwaziyo bayamthanda uJesu. Kodwa ke ngale ingilosi eka chapter 18 kuza kuvuleka imingcele lemikhandlo ezakwenza ukuthi nxa bebuya lapha babuye bazehlala bangaphindi basuke. Uma bengena lapha izikiwi lezigangi labathakathi bezigodo labakhohlisi abasendlini kaNkulunkulu abangacombanga impilo yabo ngesimilo sikaJesu baza kuphambana eminyango bona baphume banyamalale. Uma bengena kanjalo yikho udade kaWhite sithi yena lingaqali ukwedelela lingaqali ngitsho la kancane ukuthi libukele phansi bonke abantu ngitsho labangekho enkonzweni namhlanje. Ngikuthatha lokhu ku-messages to young people uvolume number 2 itsho njalo ithi yona kuqaphele nini ke ukuthi noma bephakathi kwezinkonzo ezimnyama lempilo engcolileyo asifakazeni uJesu uyakwazi ukuthi uzabagcina kanjani. Uma sebebuya ngaso leso sikhathi kuthiwa inkulungwane lezinkulungwane zizachapha imingcele zibuye zizehlala sezisuthi inkazimulo yomusa kaNkulunkulu. Imvula yokugcina isinethile izikiwi labo bonke abangathembekanga sebephumile baza kuphuma emabandleni awileyo baza kuphuma ngitsho naphakathi kwempilo yomnyama. Ngamangaliswa iminyaka emine edlulileyo nganxuswa nguMinister of Economic Trade and Planning ukuthi ngize mfundisela abantu phakathi komhlangano omkhulu owawulabafundisi ababefika over 200 abezinkolo ezehlukeneyo. Isihloko engangizefundisa ngaso sasikhuluma ngokwakhiwa kwenotho lokugcinwa kwenotho, i-wealth creation and the management of that wealth created in the context of Africa. Sayifunda ke isuka ezweni lenkosi. Ngithe ngiphuma lapho ngathola ucingo oluvelela komunye umfundisi omkhulu wamabandla ale yemimoya. Wathi mfundisi, ngicela ukukutshela iqiniso. Lokhu obukhuluma ngakho angikaze ngikuzwe lokhu ngazalwayo. Ngingumfundisi omkhulu, angiso bishop, ngingu-archbishop. Ngiyelapha icancer, ngiyelapha imvukuzane lemikhuhlane yonke. Futhi angelaphi ngokusondela eduzane kumbe ngikubambe ngokukunika umuthi kumbe amanzi. Ngikhuluma ngelizwi ngilapho engikhona umuntu ose-Cape Town asile. Kodwa noma nginjalo ngilesicelo esisodwa. Ngicela ukuthi ungivumele ukuthi ngibe yinceku yakho ngihlale enyaweni zakho. Umoya wami usikekile kakhulu. Ngicela ukuthi ngiqondisa kuKristu engimuzwe umshumayeli. Ngase ngisithi mina kuye, mntu omdala, ungumhlobo wami, iground enyaweni zesiphambano ziyafanana. Mina kunye lawe sibizelwe ukuba zinceku zikaKristu. Do you know what happened? Wasesithi yena ngingatshela njani abantu. Ngahamba ngayafuna upersonal ministries. Ngamnika ngathi mina ngicela ukuthi hamba uye printer uphotocopy iVOP enengi njengokwanelisa kwakho. Ubaba lo wa-enrolla abantu abedlula 50 kuVOP. Engumuntu wangena wanyakaza kusuka emzini wakhe kusiya la ngaphandle. Bantwana bakaNkulunkulu, uJesu ulungisa umhlaba ungasali ngaphandle. Umusa usiyavalwa bazabe sebengenile. Ngifuna ukugcina ngalamazwi engicela ukuthi siwanake.
Ukuvalwa komusa akuzukumenyezelwa ku CNN, akuzukumenyezelwa ku Radio 1, akuzukumenyezelwa ku ZTV. Uthi uEllen G. White kuncwadi uGreat Controversy page 491 uthi umusa ngelanga ozavalwa ngalo izinto zizaqhubeka zinjalo. Abantu baza kuvuka baye emsebenzini bayethengisa amabhanana bayelungisa amagetsi bahlanganise izinto zabo uJesu eseqedile izinto zakhe zonke. Hambani liye kufunda lokhu kuGreat Controversy page 491 abesecina ngokuthi nasebandleni likaKristu kuza kuba njalo. Ibandla lizaqhubeka lisemsebenzini walo wansuku zonke lingakwazi ukuthi umnikazi webandla lomnikazi womsebenzi uzabe seqoqile izinto zakhe zonke wageza izandla walungiselela abangcwele bakhe. Bantwana bakaNkulunkulu, ngicela ukuthi ngithi mina mfundisi Chuma, mfundisi Lulama, njengomlawuli webutho lebandla likaNkulunkulu elingena lisakaza i-General Conference ayisoze ibekwazi umdala uTed Wilson uma uJesu engabuya namhlanje engumholi wethu kuzavuka simemezela i-total member involvement. Abantu baxwayise bakhuthaza bazavuka abantu bangene kuma-camp meeting njengayonale sebesenza izinto zabo uJesu eseqedile umsebenzi wakhe. Uthi uDade kaWhite, the church will continue with its work when the owner of the work will be done with his work. Ngaleso sizathu kungikhuthaza kungikhumbuza ukuthi qoqa imtshaqana yakho yehlukana lesono, yehlukana lensangu lebehavior yembanje, yehlukana lokungaziphathi, yehlukana lolaka, yehlukana lakho konke ukungcola. Asiqoqeni bathandekayo sonke labafundisi lemindeni yethu labantwana bethu labomakhelwane. Ilanga liyatshona, umusa uyavalwa, ikhetheni liyawentshwa, uJesu uyeza masinyane. Bekungabe kwaba into enhle yini ukuthi simakade athi ememeza kuqhamuka udumo lobhobo olukhulu ongasovuvuzela empumalanga, kuqhamuka isibhakabhaka uJesu elanda abangcwele. Bekungeke kwaba kuhle yini ukuthi mina lawe labo bonke abathanda ukuza kwenkosi uJesu bathi ngcinci kandoyi nansi inkosi ekade siyilindele. Umhlangano walamadokodo uma ufika ekugcineni asihlaleni sisemadolweni. Kunabahlabeleli benu khona ngapho koBulawayo abathi bona nxa siguqile sibade sedlula abamileyo. Asihlaleni emadolweni sixhumane loJesu, sisheshe sisebenze ilanga lingakashoni, imphefumulo ibuye ekhaya, siqoqe imshaqana yethu bese silindela ukukhala kophondo. Angathi inkosi ingayibusisa indlunkulu, ingalibusisa ibandla, ibusise umphakathi lommango wonke webandla likaKristu ku territory ye West Zimbabwe Conference kuchaphakele ngaphandle asithandazeni. Babothandekayo osezulwini, sifika ekugcineni ntambama yokugcina yokuvalwa komhlangano wamadokodo. Kungenzeka nkosi ukuthi abantu abalalele lolu hlelo lwalama meeting inyanga isiyaphela bengasekho. Kungenzeka futhi kuqale mina, kungenzeka nkosi ukuthi umnyaka lo siyaphela abanye sebekhithike badliwa isazela sokufa. Kungenzakala njalo umnyaka ozayo. Uma kungenzeka nkosi ukuthi ungakabuyi uphinde uhlele olunye uhlelo lwama meetings, kungenzeka ukuthi sibe singasekho ubunengi bethu. Yenza ngamabomo moya oyingcwele, nqwanela imfunda yakho, nqwanela imfunda zakho, nqwanela umhlaba wakho, uqinise amalunga ebandla. Bakhona abagulayo, bakhona abagulelwayo, bakhona abasindwayo enyameni, imisebenzi ivalekile, imali yezikolo ayikho, ubuhlungu emzimbeni, sebelahlekelwe la izihlobo, silahlekelwe izihlobo zethu ezinengi la ngayonale iCovid-19. Uma nkosi kukujabulisa, uma kungenzakala ukuthi ekuhleni kwezulu yikhe meeting yokugcina, vuma wenze ngamabomo ukuthi sonke singasusi amabombo ethu
ngakuwe ebuhleni lasebunzimeni. Meanwhile sithi do something ngalokho esikwaziyo ngoJesu, ngegama lika Jesu umfeli wethu. Amen. Ibiza uJesu Ibiza mubano zosebenza amasimu avuthiwe mubano talistungu inkosi iyamemeza nakumvuzo esihle Uphi ozokusho athi ngilankosi ngithume umungewele ulwandle uyebuba edeni oyobafika eduze bahlelelene nawe nobungesingelosi nobungasephawule ulaluthando lwenkosi uthiyana